laguntza izango dugu, eta hauekin lau gabon kanta gozatzeko aukera izango dugu. Hartzaiak, Kaiau Gauaren zoragarria, Astoaren lokantua, eta hemen heldu gerade. Zumarragako musika bandaren izenean eskerrak eman nahi dizkiegu kontzertua aurrera eramaten lagundu diguten ume guzti hauek, eta batez ere euren zuzendariei, Javier Arratibel, Beatriz García, Nerea Madina eta Oiane Toledorik. Berai gabe, ez litzateke eta guzti hau posible izango. Como decía en euskera, en esta segunda parte tendremos el placer de disfrutar de los 4 coros que nos acompañan hoy y disfrutaremos de Hartzaiak, Kaiau Gauaren zoragarria, Astoaren lokantua eta hemen heldu gerade. En nombre de Zumarragako Musika Banda quisiéramos agradecer a los 4 directores, Javier Arratibel, Beatriz García, Nerea Madina y Oiane Toledo, porque sin ellos no sería posible esta actuación. También hacemos una mención especial a los solistas que nos acompañan hoy en las 2 primeras canciones, que son Aimar Arbizu, Markel Cantero, Marta Carrillo, Usue Giguren, Mayalen Urmeneta y Maitane Gorjón. Recibamos pues a todos con un fuerte aplauso.
hauen zuzendari Javier Arratibel, Beatriz García, Nerea Marina eta Oiane Toledo. Haur guzti hauen izenean ere Luisei eskerrak emateko, badirudi opari txiki bat daukatela berarentzako.